Tujya kwakira umunyarwenya witwa Dudu. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dudu. Iri se. Muyoboke hasi. Mani shimwe. Sandrine, okay. Sandrine ni umumodo. Ari no mu bakobwa beza. Ubundi umukobwa mwiza umubwirwa n'uruhara. Urupara imene, sorry. Ariko mani, biriya bintu byo kumodelinga mukora ndabikunda. Mani, mfite amakuru ngo iriya myenda muba mwambaye si yanyu. Ngo naziriya ndirimbo mugenderamo ngo nazo si izanyu turabizi. Mfite n'amakuru ko n'izi ngenda atari izanyu. Ubusanga ngo ubundi ugenda utyo. Ako mu buzima busanzwe ugenda nk'abakaseri. Mana abakaseri barakabya. Uzi ukuntu abakaseri bagenda? Iteka ryose baba bahagira. Muhurira no mu bwo yambaye agasuti kuva. Ukibaza mu yari mu myitozo. Muyoboke meze neza. Turakwemera byatari no. Akaba umukinnyi wa filime za boy simbizi. Gusa nyine Imana turakwemera wamanaginze abahanzi twubaha. Ubundi njya nibaza ukuntu abana bavukira rimwe ari babiri bagakurira hamwe umwe akavamo Meriso ndakavamo Kibonke. Hako Merisa buri ujya udayivinga nk'abandi bana muri piscine. Shaba muna hahita umwuzure. Ariko Kibonke waradayivinga buri munsi. Kibazo ya dayivinze abantu batamureba bagira ngo nakantu kaguye mu mazi. Asa na posta ya Muyoboke. Ubwo yabuze. Ntabwo yakwirwa kubera ukuntu angana. Ako Muyoboke buriya ajya dayivinga nawe. Uyu mutwe se. Amazi ntabwo yafata ino risk. Mani Muyoboke ndamukunda. Ubundi bavuga ko iri wariko. Nitwa Dudu. Nishimiye kuba ndi hano. Ako abantu ubundi bavuga ko dutandukanye. Muyoboke ambanye busy. Muyobo, ubundi wazamanaginze Kigali Boss Babies. Mani ya kandi yabamanaging. Ubundi abamanager akazibakora. Nugushakira abahanzi biraka kubashakira nihe bazakorera show ibintu byose. Kigali Boss Babies yabibafasha. Kajya byuka kajya Dubai kuganira na Habibi. Njyewe mfite abakobwa banje ndabakuzanira. Habibi ati nangahe ati ni 5,000,000 ko ari 5. Ngo 5,000,000 wabunyibye. Ubwo se bimeze bitati humura. Dufite wa gatandatu mu membo mushya wa sample namuzanye. Turagukubita sample. Gusa nyine ubundi abantu twese turatandukanye mani. Hari abantu bagufi abarebare ababyibushye abahorose ariko dufite ikintu duhuriraho twese. Abantu twese tujya mu bwiherero. Yego ibije bitujyanye biba bitandukanye hari abagiye n'ibikomeye abajyanye n'umuvuduko biterwa n'ibyo ari byo. Ariko hari ikintu dukora duhuriyeho mani. Wiping. Koresha ka tipi. Mani umuya yafata tipi agakubita pipi wagwana hitere bikina kuye ngo ndacyafite urugendo. Agacindi pa biriko biraza. None hano nabonye ntabwo twizera. Uzi gufata tipi ugakubitayo wabona igisumweru ngo koko ndakeye ugakonfirima ugacindi. Senya nibaza habaho gutizanya wagwani. Man wajya nko gukora ubukwe wagwani yawe utiyizeye ukajya gutira iniga yawe wagwani kugira ngo honeymoon igende neza. Hajya habaye ikibazo hari abayayi badatirura uko mukubita wagwani yawe akayiheza. Kujya umamagara bro wagwani yawe man akayiheza phone akayikuraho umugore agatangira kugutuka uhitije mubuza. Iyi wagwani irararaha. Yigarure. Man none abaji noneho bo utiza nabo bagatiza.
ugakubita umuhehe wa gwani yawe wajya kuyireba ngo nayitije zabango agiye gusura Linda. Hari n'abayaye noneho badakunda kwigererayo, mukaba muri kwirewe na madamu kumva kana karokomanza ngo mwiriwe mwadutije kuri wa gwani, ngo ninde uyigutumye ngo ni papa uyikeneye, mugahita murebana ngo rwose ko twari tugiye kuyikoresha. Habaho n'abandi baji utiza mani nibafata ibintu neza, ukamukubita nk'isuka akayigarura yarayihinduye umuhini, muyayi ukamukubita wa gwani yawe, wajya kumureba akayikuguruza isiramuye. Mani ukibaza ibintu bimeze mani kuki wonsiramuye wa gwani, ngo mani ngo nabonaga bikenewe ngejeje iyi myaka nazi ko Sumana asiramura. Byagiye ibibazo, ibaze noneho ukuntu ejo bundi mwanafunzi yakoze ubukwe akajya nko gutera wagwani Gentil Gedeon, ngo Gentil wanize kuri wagwani hanimoni ikagenda ati wagwani yanjye kitagiva aha, mwana ngo twarabanye uri hangano nize mane. Mwana Gentil akikoza mu cyumba akayishyira envelope akayimukoma, mwanafunzi ageze mu rugo agatungurwa no gusanga ari inkafiri, ahita afata risike arayikebesha. Kwitirura rero yayitiruranye akegeranya ko kwisegura. Ku nshuti yanjye Gentil Gedeon, tariki enye z'ukwa mbere nagutiye wagwani, nyikugaruriye isiramuye, nibyo wabibonye neza. Iyi wagwani yawe yaherukaga kuboneka, yari iri muri wagwani zazimiye, yaherukaga kuboneka mu myaka ya za 70 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Icyo gihe wagwani yarakoreshejwe cyane kuko icyo gihe yari ifite ubukaka n'ubukana, bivugwa ko yatijwe inshuro 887 ku isaha. Ubwo hakibaza ngo umuntu wayitiraga yayikoreshaga igihe kingana iki? Yayikoreshaga amatsiri 2 yakozagaho kabiranye. Kabiri